mana akan ku cari? Aku menangis seorang diri. Hatiku ingin selalu bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Lihatlah hari berganti, namun tiada seindah dahulu. Datanglah, aku ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Pagbuka di atin namin, manang na ente, perpisahan namin, kung lamang namin. sehat nang muda song-songone akka botok ko nang akan dito sudi berperan di bapakku sudi sehat-sehat dapat akan berkat akan ada dengan muda somone manusia bapakku bapak selamat jalan bapak Allah beri sabar mengagalani hubungan bapak Namoy bulan dimana marurukot ko pa. Kaya bangga sa mga guru to natubo. Bapak ko tubo niya po siya pugan.
Udang doka tadenggan, udang doka si pasingon, tilek kamu tuhaga kami lokal. Marcerita do bapak ko tiki di Bali, nakya ito halo bapakmu, nakya kami marsimungan do bapakmu, nang sumurya mangudang kartong, panggap bapak, uyo suruhan mo na to, bapak ko na to, nang bapak. So, manin na niya bapak, doon kay bodok ko, mangihong suman ang nanatun, puningan, ulay tumuli bapak ko mananchik, ibodok ko si Mulin, ibodok ko si Lolita. Muoy na suruhan niya lagi niya bapak na marami-rami, tulaw behang matapot to hati, iman ang pagidol namin bapak, kami ang karoon muna. Wala tayo kami ng buwan. Natutuloy ng kulasehan. Kung sa muli ng pagpapadua, ang nilaksimatan, kung gawisuli, nalahor ulit tayo tuwan ilo tuwapaw. Asa di Joy malang tulang-tulang. So, ngon Panginoon ni Bapaw, awlang yang kapaw tubuyan dina. Sala nagirong ko nun, madubuhan na yung pito, na borum, sa dito ko papuntuaw. Si pangitumo nito ba? Alam mo dito sa Diyos. Pagda ako na boro, wala ba kami ko sila kong mapisawa. Dahil sa kawo, papakot pagbuhat yung kalimantang. Mulugo ito, na boro. Walang tanggal yung kasawa dito ng video. Pinabakot ko doon. Wala tayo ko natutuhan. Terpenuhi permintaan. Rode mana tujuan itu na sorak pulau apapun. Mui nagduluro na bangkay mana pesawa na nililoko. Kasi pujol na hindi lang mga jabong produkto, jabong nalakpo. Kaya teman itu Mui mana to pasal ketujuan minggu naik. Bagian pulang dan ikhlas rumah pulang dan saat itu juga perlu kencang umur dengan lain itu dengan pulang. Kalau saya dulu waktu selama beberapa pulang kalau beberapa dari sini justru harus lebih dorong kumana jauh dari itu pulang. Mereka pulang dengan sulit dan mudah. Berbeda sebenarnya. Tangan dong, ada dari sini. Jadi kesamaan pulang dari dari kota Beton, dia itu pulang di sini. Dan pulang dari Rusia, dan pulang dari Rusia. Bapak udah selamat jalan mau. Nah, bagus sudah saya dini. Mau memang bilang ini perasaan dia jalan sering kiamat Tuhan pada bahasa mengalir tepat naringga tu Bapak udah saya jarma udah bisa mengenai alamat isiap penjaru tu Bapak udah di sana inganan nangubingkan sama lima tu inang muda Maroham kita pagugo mama kami ang nasanggiat Tuhan majalo pemudan isang muna songni do tuakaan di kuito ku kita pataran ng pemudan say tinggal digamay ta kera riwayat niya ka papanta nadingga do sudi tama dong na ribut-ribut songni masak ni hatakku selamat jalan udah
Sonari lang mulong namin mamang ima acara namin isom di parsari mautuan ni damang nahuhulong ni hamyon. Asang giat mamasu-masu amat teribata di ulam namin sa gariyon asagabi sudia kay nakon na tinggalon na oras kalagabi. Isyalani mangilu kami naman alu-alu majo pamata na martua di bata. Oleh mamang gusto mo ni ba alu-alu matu sukuan na taro. Ang giat ba masuk-masuk di sudi na naik mamuk ka ulam namyo. Bagondang nami ilok na dua-dua sejur mula-mula sejur mula topa baik bagondang mula-mula laus pasada matu godang soba mau lihat deh. Godang dia lihat di. Manate taruk tomata di parting bahasa ada totong do hita salhuna iramoti marahi pasok kita mangadobi pakai ni amang nami imanang jiru Tuhan ibaga sa tikyon amang raja ni hula-hula aulia ibaga sa tikyon nang Roma kami salhuna boru muna bere muna ibebere na dihutaon dohot naro siyang pangartuan alay dinok na dua-dua dan sudah pulung nanggo susakop balia dan sudah sopa raja ni hula-hula nampe pamainan na sesadia alania mang raja ni hula-hula mor 10 jari-jari pa 10 sedahos madudu mor sopa nami pe na boy pasata asa makorasi mahamur raja ni hula-hula nan tanya kau kamu hami raja ni pemoromuna anggia tua dari namangiu lihat Tuhan ahli pasok ihami inopat mina dua-dua salihna baik ma amang godang naho bartusi alai
terakhir birong namin amamon. Kung asida, palos sa mong majo, kasi besok kami di amang sa dyan ula-ula, na terakhir birong namin. Panginoon namin itong tumagda na martuwa rin bata. Asa gabi magkananihula, sinur na pinaan, oras niya yung mangumon ang pertiga-tiga, songoliat ka na karejo, saya to madabuk naik pangkat. Di silas ni roh nami, naong kasahan muna. Ilok na tuwa, bago doon na marahalto, duduk doon na marubian, oras mahami at to kula-hula muna sa luna na bajalo, tutaba na ba di ka muna mga liyan? Matuto. Di siya niya magparosi nami. So manido ada na kulungan karo mana marope kami mana benabe baru bere dohot ibe bere nami saluna bae mama gondang lau batusi dijo harusan luar ni hutau. Baik mak amang godang dah hobat tu si. Bas.
penuatan, lain masih tiu los pasada mah tuakan. Habisian porani hasuhuton magdok mauliate tu hamuna saluhuna dipartikyanon ditinggal kamudo nasa ulang muna lahom mangeahi imana barbosir nang matuadolok damang nami siap tongan ibagason habisian porani hasuhuton magdok mauliate ma tu hamuna saluhuna terlumumi manang tuhamuna tulang nami sinaga hula-hula nami huta barat saksoni masaluhun na siap pengulian na poso satu pengulian di dompung na matua di bagasat tikior raja nami raja dolon kami siap pergelengan muda margana deyak laho mamak macahawa sos siguriton di damangon mangin mahak kemunas seluhuna raja ni hula-hula nami molo tu adongan na lobi taurui molo adong na hurang tatap baik molo tu kemar hujolo pudi adong na hurang lobi marsiat juak kita nabar hula-hulu oma songon bobo nami tu raja ni hula-hula nami siap pengulian ni naboso satu pengulian ni dompung nama dua mau lihat teman. Dihita namar hamarake ay mena to homisi ay husok kita yang opung nami ima opung majun namang alap boru samosir omma songon kodan yari di damangon tubuna obat sada may anak tolu may boru anak siyahan anahon ima opung nami namargor opukostat namang alap boru dirajay boru siringo boru siahan marhabuli matuana niya mangpuro nami marga ng gulat boru si nomor 2 marhabuli matuana niya mangpuro nami marga sinaga boru si nomor 3 marhabuli matuana niya mangpuro nami marga sitoha ya opukostan boru si namangalak boru rajay boru siringo omma songon tarap monatulang may didamang na sorbatuon yo pukostan na mangalak boru siringo tubuna opak may anak 2 boru anak siyahan ima opu marudit na mangalak boru rajay boru sitohang dot situmorang na paduahon opu mangaratua na mangalak boru rajay boru sitohang na patuluhon opu jasman nam alap boru dirajay boru siringo nawawaton oppu satar namang alap boru dirajay boru sinaga iya oppu satar boru siahan marhamulia matuana dia boru nami marga sinaga boru si nomor 2 marhamulia matuana ni amang boru nami marga sitoha sian oppu satar namang alak boru rajay boru sinaga omma songot tarak tulang di damang dasar batuon oppu sadar namang alak boru rajay boru sinaga tubuna tolu may anak 2 may boru anak siahan namang alak boru rajay boru siringo anak si nomor 2 oppu lorida namang alak boru rajay boru utabarat los iman atapa adu-aduk di bagasat tikion raja nabi oppu buldet nadeyak namang alak boru rajay boru sinaga ya boru siahan marhamulia matu anak demang boru nami marga naik golat tu sabadua dan boru nami si nomor 2 marhamulia matu anak demang boru nami marga siregar tu panitonga ya pulorita namang alak boru rajay boru utabarat ompa songon tarap hula-hula di damangon buka buku aku lagi lupa
Ompulorita na mangalak puru rajai puru utabarat tubuna tolu anak opak may boru. Anak siahan na mangalak puru rajai puru samosir tubuna sada anak dua boru. Anak si nomor 2 mangalak puru rajai puru sinaga tubuna sada may anak sada may boru. Anak si nomor 3 na mangalak puru rajai puru lubis tubuna 2 may boru. Boru siyahan marhamuliyam matu anaknya boru namin namoray ima marga malau tubuna 2 may anak opak boru tolu may namar helana 2 may pawapuna taba 2 nono may di abata nasawar matuam. Boru si nomor 2 marhamuliyam matu marga nenggolan tubuna 4 may anak. Boru si nomor 3 marhamuliyam may tu marga siyahan tubuna 2 may anak sada may boru. Boru si nomor 4 marhamuliyam tu marga ni amang boruna marga utasoit tubuna sada may anak sada may boru. Punguma sudah pinopar di damang nasar batuan di bagasa tikion gudang na 40 sadahala asi marohan ituan di habudian damang nasor batuan martangiang mahamuna amat taraja inat tasurifada naliat nalulu suak sumani manang raja ni hula-hula nami asalam hutorok na pinopar ni damangon di habudian na ima pangiluan nami tunaliat nalulu amat taraja inata suripada sok-sokoni tu raja di hula-hula nami siat pangulian ni daupung nama tua saat tu pangulian na bosan tubuh mada bangun imana di tanggal 12 bulan Obat 1942 marujuk pada bangun di tanggal 10 sada bulan Ono 2020 marumur pada mangos godakna 80 sada tahun amat taraja inat tasaripada sok-soni raja ni hula-hula nami tersoni mana boy bupatorah kami sok siguriton di damangon soon hatak ku namar joloido terlumo itu amuna tulang nami sinaga monotungarok na lobi amang tauroi molarok na hurang tatambay radido kami mga lusi songon poda na siyak kamunay terlumuwi ma tulang nami sinaga jadi songon ima na buhay paturang kami siguriton di damangon kami siyan po na ni hasuhuton mandok mauliate ma dihita sa luhuk na oras madihita. Sikat ni eme na maglutut paritian ni tangyang nami may maminta mangido kamatan martua di rata asa dabo dia musuh manghata ni may tua-tua asa pirpok ki bahu-bahu pas salonga pir mato timu na saluna luju-luju manang antamambo madu ni itu Allah biharoro nami so pandohan nami nakingan disumpahami na tulu tohonan nami nabarjolo tulang nabaduahon hula-hula na marhamaranggi
napaduluon hula-hula na poso. Grabe raja na. Mau tunggu pasada hami pe. Hata rindaan ni nasadaro hami paparando punami tula sinaga situluot pu sisi ama. Lasmaro hamuna diharoro nami. Imana Ako si pasaton namin. Amang boru na burjo. Lasung soni di hamu suli. Pinopar ni amang boru namin lain namin. Ia torsan ni ulos. Perjolo ma upasahat kami. Baru penon hata pasu si pasaton namin siya tulang. Isapin ni pasaton hata pasuan non asa turdinggan atur hamuna. Imasotor sa ni ulos na daw si pasaton namin. Jadi na perjolo amang boru di katangyo kamuna. Ia tubuni amang boru namion manang lain namion pitu mahamuna pahopu nami bere nami pangidua siap kami nak piton kris mahamu salabi napa dua hon parpunguan mon tu pahopu sianana sadema nasida majaloi napa toluon punguan tu pahopu boru sada mana sida majalon lasteraki langsung asa tipi. Jadi asa botong muna mangboro nalaho mangatuhon nalaho majalo napa opaton persadaan mohon ala natakas subotona uboto hami dia mangboro namion manang dilay namion lunga marnono alay tang marnini dope sadama tu nononi amang boro namion manang lain namion opak mate gitu nah napalimahon tuhani lain nami ima okulorita dulyon ima tu lain nami pergobus napa duahon tuan gini lain namion ima partomok napa to uduk nam se nomorono nomor pitro tu ibotoni lain namion adong do dua sadamai natu sitadame sita sabadua na pasaton dulu silas nami mahami tu sudah puna pernilai nami yang nami matu pau punami asabeda mang majo nahom partusi
di martikianon au jong maddo hata sian hula-hula na maramarangi alani akaruhuni para datot tado dan beda-beda sinagal nami ade akababaku sian hula-hula na maramarangi benda mau majo musim na hukartu sini hula-hula na maramaran ng asahat. Jadi sonari siya nami mamuse hula-hula na poso. Jadi di salani di hamuna mangboro nami. Tarlumubi di hamuna paupo nami sa luna pinopan ni lain namin. Moro ulo siya kami. Hula-hula na poso udang na onom. Kami asabek kamu jo godang na opartusi. Angkiat Marhite Ulau Sarumatuan yang makorong dapat tuan katipin na nagro Arlumobi sa mga hatan na gua-gua na mandok Balitang pagabi tumandok to sa daluan Ari ulo gabi Asal matutong jala tangkas sa mga sitawululuan Honok tuho Udah honok tuho Tarlumobi ni budian ni abang kurong Dung ditinggal abang kurong kamu nasa luhukna Harus lebih baik dari yang lalu-lalu. Ate, hidup pun salam pahami. Tu paparan ni abang guru nami on. Mau tu masa kata na. Tu rela nami do tu guru nami nang pahop pun setuluna. Bunga sadaruhan nasiya. Pada mama godang kau partisi. Susah,
dia dak sundu sombang ngampet si bainon na sofadia raja nami raja ni tulang lewat hula-hula nami tuk songon dia be sopan nami tu amuna las marohani rajai songoni mama roh nami manopa tulang nami hula-hula maramarangi hula-hula naboso dohot jak pumani sinaga bai mama godang sombai. Walau nakong kamu tudurong, nakong ka napapagana nomang duan joteruan namotan buwan natio. Asa bilang tipong kuzir di tobi ni jadian. Tu dia biamu na mga laka, totong madapotan parsaurian. Asumirin kami lo, biasa daw muna. Paparan niya magburukong. So nilang nomor hamarangi, di paparan si Raja Nebato do buru bere bere. Dapat madiamu sa unatan ni natuwa naman do.
asa balik tak gabi tu madak ko sa taluan ari dulu gabi anu matu takas mereka kami masih pauluan secasa na ulisa na bringan so hata ni na tuwa na madok tinawin na mo altiyo na itu panuhatan beda man si tiyo pado butuh masahata Lanjut. Barbaris sih, barbaris. Tuh. Jadi mulia tema dituang tama oleh tema minta sabuna. Amang guru nak tiningan ng kami do boras biru. Ganti ni dengan magudu. Pita-pita kami coba tangan tua di bata. Ang giat betong. Asuhan hatang na tulo jiwa dongkon. Pirma bau kiba udah mapat calongan. Pirma tong dimuna lujun-junan at tabanguan. Madu. Tersono ma biar orang kami amang guru. Jala satu roh kami jo. Ini mendukung hatakasu atanaw nadigan. Kaki ibu nakau kumuna do, boras pir, boras 1.000, doh eme nama 1.000. Ita vitanami mon tomat kaliwata nomor 2. Anggia ma diharoro nami bulatuk susahir ribu kami las marohamuna. Asa titik mana tinoba, burung les rumah. Asa tuk somonipe tatar buah kami. Lima nama manggohi pasu-pasu. Madu. Jalan dohong main masuk itu niat tanah jual-jual. Asa dia menamar ludu maka panggabian, ludu kapal perasa jalan munat tomar hiti pasu-pasu siapa mat kalibata. Ada ni boras biru. Asa firma boki bahu bahu pasarong. Firma tordinu lumuri di pinopare di ima labere nawe onok sama itu. Luju-luju mah nak apa kamu? Tulang baumu, tulang bau mah dihamunan kami di ibu dokter dari beberi nanyo, marhiteho, ba iris nirohak tai, pasahaton kami do ulos sesuai do pakatayo. Bolo garita tuh opak mah. Opak. Bolo sinula-ula takas lu dari kami. Bertaruh amu saluna ima na paborhaton lainanion pasatu tuduran. Arung dua tanah tuduran tukun balikan dan dapat ada tutupkan isuluan. Hari muna dogadi kita kas dohir kami mas pauluran. Jangan saya udah para kata kami do mulai sini dogadi. Pertamis muna dengan nang udah dengan apa dari dunia cara kedua kamu. Itu tahu ada. Jalan mulut tabereng sin umur nilai nanyon, nunga berusak sada tahun, marumur umur sada tahun, lain nanyon. Jadi melihat itu tak pasal itu dulu. Kurang na 12 lebar, 12. Atau tu berai bayaran nani, baik kamu mah kodang na hobat sih.
tulang parauna. Tuk songonipe na pasatani nombor seguran ma inasi. Itu pasatani na tutoto nombor. Gawe majalah horas kamu bergana. Las marwani raje. Songoni marang parmusin nami. Gawe ma gawe. Neng ro nami mana monoba rajai ma hula-hula nami do tulang nami. Bae mama godang sampai. Jangan bunga-bunga tidak kamu jari-jaringan. Dorang nami mana boru baru dengar hal kok mengenai tunggu rupian. Boros semahami nama jalo. Kita pernah mati yang memang ada. Mana tu? Anjing matong tuakan yang rupian. Yang tujuh itu bebe itu dia mengalahkan. Saya itu sima ada botan pancaria. Dia ada temuan tersolima 40 sekali. Mudah-mudahan barat jauh menjelang kesehatan. Tio, ini yang mampu panuhatan. Dan kamu masih tio, pas pada rumah tuhasa. Mau dia. Abang ulu. Jojo muna warate mari Tuhan warate mari amu ala totong do amuna di gaga sakai pasak pura putok kami di tongan di halaman muna dari songon rata kati emena ban ludo ang guru kami do boras sigit di topi
asa birma bokki balbal ma pasalongan birma to dimuna lucu-lucu manang akna panamota madu dari duk nang boru atau tong nami ulus siap bona tulang obat ngapa kata otak na budari gabe ya gabe siap ulang maramarangi obat gabe itu pergelaran kami sinania baik kamu mah musik na ubar kusi Unsongoni me ulus dawe kertasak nami sen hula-hula na kasamarangi kadwata ma naman guli pas-pasan madu ang roh mo pasahaton songon boros spiritoti manang namin na magluto asa songon hidup na madula marunong namin firma porki baul-baul masalongan firma to namin sa luhut na luju-luju manang kapanamutan ibal gani roh mo na ibasat kamu ulos sigan jam rabu ulos dor rabu asimat tong korana Tuhan markiti pas wasuna bukan jam nama atau murna na poso asa songon hidup na duto marunong na dami ba bago do nomor alto do nomor rupiah oras na amin naman jalo di orang na juga dana mani rajai na mga liam ibal gani rohan namin kami at kaparga leong na nasongod dia biraja namin na tua ang sudah kulungin ang giresakot kami balia kag sudah doon pasahadat tula-hula tukpe sobayron na susadia tum nasongod dia besok pa namin las marohan ni rajai apa persiapan ni paroba sunga aman pergosin namin kalau kami menumpa-numpa hula-hula namin doon tulang namin baik mama gondak sobat Suami
Salut narot akarbungan nami idak kamuna marbunga buma tangan nami asal songon ina juga duhutun na dakadakta akarik di iri-iri roha marsopa ami tulang muna tuhu mardongake sanggia batu songon na nirok nina juga siji takon tamar hal kemana negara di robian horas mahami naman calo juga dana mari hamu penumpang yang mengurus nami naman kalian juga di hamang guru masih tujuan nas baru mah tuhan saatan. Jadi di Haroronan di Bagasan Patikino Rorohani Sian Bonani Ari dohot hula-hula na poso dihuk-dihuk tinatulak muna do ima Poras si Beritopi nagabigat tini yang dituduh ima di parsa Ramadan ni damamam asa dahurong nami sohong hata nila tua-tua asa pirma pokki bahul-bahul mabas salongan pirma tutup tapi lucu-lucu manang akapanan matutu os mangihut ima siang parbuye pir siang hami bonanyari sekaligus may dohot hula-hula na poso ni Idos ni Rohata siang hami bonanyari opat letter na ulos ng sita sa aton namin. Ite binaok sorba dua amang guru namin. Jala di haroro namin, adong dibuat kami perhatian namin ima boras bir. Birma boki bahun-bahun mapasalongan. Birma to dimu manang pangomoan. Alay martaba no nauli martaba ng langit nadinggan. Tanlumobi di pagkateot na budari. Siyak kami hula-hula na poso magkasamosi. O pakdotong si pasahton namin. Ang pasahatong ulos mahami. Tupar kelengan namin di Bagasak Partikyanon sa Ponanyari dungi hula-hula na poso dungi ulos kolong. Ala di Bagasan holong na siya Tuhan di Bataro hamiro mendapat tupar kelengan namin. Baik musina dalam Yesus kita tetap bersaudara. Dalam Tuhan
urus gagasan persarmaduan ni najuto dohonon nami ma sawana atani najuto balgat yang ni rumah ubal gamat yang ni sobo nungagabi sa rumah tua nyon najuto satu namar nono unggabi amamu na poso ikasama tu namar nini satu namar nono najuto sononima atas yang dunyari samosir kita saat ma tu hula-hula na poso samosir. Kalau mau raja nami bahulalan hampir satu ngatat dan meronto nanti. Nih dorong naik suli nih. Jelasnya roh nami di harapan muna. Isialani di lasnya roh nami. Lalu sama ini ibu kau naking sama orang spiritot di orang spiritu libur asal abot hidup tua firma bukti itu bahul pesalongan. Firma to dinamik kegeleng munaw luju-luju manang panamohan. Songoni ma nabi sa muna ulos nagajak ulos garurapo. Asima tuturo ane Tuhan songotang yang muna nakaning matuturo. Sa gajang ma umurnya kana uposo. Antong songoni ma naron nami raja nami. Ilok nagdua-dua dak suda na pulung na pigay bisa hakko gabi pagia. Dak suda uhundo sopo nami marhula-hula tumpe si bainon nami na sosadia. Isopo nami raja nami lasparo muna manjalo. Amang Marcos sinami. Nang Roma ami manompa hula-hulai pama man godang sobat. Gagasan patikiano dinarohamu banda betok kami manopanodahani hula-hula muna bona niari dohot hula-hula na poso samosir masailas situturo hanan di paromuna manda betok kami sohon hatani na dua-duai naman dok dihutu ringgiring na kadek de ewing-ewing rohamu masopatuhami uhut mardongan molate mati Tuhan jalatan yang nani tu Tuhan tadi mata sika napi nasa munai tuhami akka tulang muna hula-hulamu saya ditumpak di pas Tuhan tadi mata ma akka gabi nani hula sinur nang pinahan horas di hajol maut lumobi ma di akka nasodapotan akka perkarijuan sampai hatok ma di baik ya Tuhan tadi mata akka perkarijuan mono di akka nomor pangkat saya martabah ma hatok di baik pangkat na
bolak nomor saya laris mah ibarat Tuhan ta akka jualana asa adong las pasahato mumu saya sikka ni las niro atu amin asa dohon nana tani na tua nama dok bagok do tutu nama rauto dolo duang go nama rubian horas mahami hula nama calo tugada nama diamu perkelingon nama marsi pasangap sangapape akka nama hula baru di baga seperti kianom ujungan nami ima diharoro nami di masa seperti kianom ada undahan tadi na tua nama dok di tahu tu bado anggo inganan netio di halang batak di pusupuhi do anggo inganan nek keraja batak bahan masih tio padu matu hasahata mau dia ala ibas buhani dilabor siap tong bagas nami ibas sami satu tong ani langsung lima hamuna hula hutari amang guru nami saluhna amang guru di haroro nami di soni mesiala naung saur kedua amang guru nami nakaninga di dua maka natulang muna do parbebir lima tutu kami pe matangiang nato mata dewata asal jupuk somone dok na tutua pirpoki bahul pasalungan piring mato di muna saluhna panguran nami lomuk mado at kapasta matu tu kaja nami obarto kapada dapat cahaya mang dulu nabudari nunga kahatai karingo di sipasa atom nami tu hamuna amang buru nami do akan buru nami saluhna obat lepar ma ulos jadi kabar majo musik na obat tu
masuk amat tadi bata ang tupak sa kanarip na tubuan laklak nasa tubuan laklak tubuan sikoro nasa tubuan sikoro tubuan anak nasa tubuan anak tubuan boru nasa tubuan boru pinitan gala pinaso ni lauta ibagasa sa dalion pinatikukusur man ito pinitapian manang natudia pe amura sa alhum na mga lakka at kapaparan niya mang boro sa idusi marabotan at kaparsay balintang mapagabi tumagda sa sikadoan ari muna no kami hamuna ka naman rawat tubo iberi kami tingkap ka muna mas koyo ang saluran tarong mo binaong diutaon sadado ako doon puparan nila dyan ay manatay kami pimasalas mo namin liber ka niro ako na nakikilala namin masalas mo namin naminong muna ima boras spirito di hatani na tuto naman dog pirma bokti bahul-bahul mo salongan pirma to di nami luju-luju manangan ka pa na mo asa bago na marhal to duluk no na rubian horas matuk kami na majaro tutap na mani namun na mangalian so manima bangiron nami raja nami tuk na songon dia be sob bani uhum nami tu hakuna hula-hula nami otik manang balga las marohani raja lain memang parusi nami lain memang godak sobai asaro kami mano-mano ba ima hula-hula nami lubis do rombongan na mau lihat Tagado akan amalo masari hamuna raja memang dihunami dinaro hamuna malo pahami jupak sa na tutua ihudut nakadaka pakadit lebi dinaro hamuna masapahami laos ihud natong akete laos dua kamuna do tua natongki suwak sonik ng percabara Tuhan ula amin pe bagi dohong matua matari bata asal dia sikat ni na pinasa munai songon na yung nagtutua hinangan ni si Hoping binukan setara bunga tu sanggara porik tuluwak sa tua sinur mana pinahamuna gabi na ni ula muna so di mahana siya kami hula-hula muna kasatan na naman wal tiyo pinay pa tu pamuhatan padamang magodak si tiyo las padong na tu hasahatan bawal natin
Matuluka Naro Sinur itu dokter kiran badu pedung mangurungo lu mangulon ubo atau mana marimo atau do pertanam bisa lang sebulan tapi salilingon nih itu nama yang diarak nih live tes minggu lah donok betul tapi udah ada musik konektor sudah pegang dulu mendunia na tua-tua lagi batu martini alai sadadu sitam nadukdu awanak siang jangan memadamu nahamatian nagawi pengganti yang gangi nani botoki Upasahan tubuh ilulang lastiroha aladadu lau bodosa na upasoana pasrahan sa ditugani na dilehon na tua alay saon lagi Rodohani siap pargelengong muna buru bere ibebere marganadia siap tajumpura gewa utama do sendaya imana dohami tur berduka cita di parmonting isi majuakon amongon alani malaiku utama kenang mokku tusongonok ben naboy tarpatu bahani hamis senak kaborum bere dohot ibeberen lasmaruham laiku na burju anggiat batutu mamas-masu amat tadi bata tujita saluhutna pinokparna tuk pesoro na buta patu bahan tuk bangani ima di pasar magwaon ni na dua-dua si magwakon asa dabo matutu so si dua-dua asa titimanya na tinova golang-golang mabahen pangarauna tusono pinaboy tarpatu bahan tuk panami mangurubi hamu hula-hulanan amat tadi batama na manggohi pasu-pasu matutu sibuk kita bersama sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara dalam Tuhan ada sukacita dalam Tuhan ada sukacita dalam Tuhan ada sukacita sekarang dan selamanya dalam Tuhan
orang kapasarian keluar tadi tempat sekolah sadiri saluhuna dison rodo kami sinajuan ibu marga malau nangadopi ulah pasari majuan ni tulang nami nang natutuan nanion dison dia penabuhi tempat kami semua dalam nami mendapat kamu raja yang ulang kami rodo pernah tolak di tubuh nami raja yang udah dan lagi hulik nama itu islami ulang lagi hulik nami nama itu islami terbetul datang kami hulik tadi semacam itu atau yang nanti itu orang itu sudah napurun sapun dari dia sudah kami roh itu kemudian belum lama aku sudah tahu nabi ngasih dia atau titik mata nanti nampak gelang-gelang rau na oke saya itu kamu bisa tahu itu apa raja dulu nabi amat terima tangan atau menanggohi pasu-pasu na itu tahu nenggolan tulang buat hawak kasih lajuan tulang nabi lang tulang nabi lajuan doha tak kabau nabi salut na rodo hari siap sinatuan dulu lain golang nasiang gebang nasiang curut siang berantem sepak kalah susu bidang doang do wilayah nilang kau melihat mudah tidak boleh pakai melihat alai sinulong nawi katulang tuk sodong dengan besar dia malu tumaduk pero kuba penghari di sosok na law mangulog yamu ilagi taktiwak di batulangon adok kata batak naman dok naksudat na tulong naksasakot sa tagi naksudat sa maumuhong makak hula-hula nila nakasilayin na sosadya raja natin pos pamamo di sa lintang yang muna masulot ka diyan sa dapat tayo maulo na kung kami tudulog dapat ang nakakabaga na lomak tulad kami tudulog dapat ang nakabuhay na tiyo asa buhay manuhoros sa nakalulok na tuwa-tuwa atuk sitek-sitek menaulang godak tulagat sa talunaluna o doon parang gudang na buhay masarap kami lang ang urupi ang mga kerajaan hinaulang namin saya makadiwatama menangguhi pasu-pasu langsung ang iba dohatan namin masyak kami si matulong muna magkanang gulang prinsipal dia kong namin untuk sama simatun dulu siap-siap gabi orang boleh tolong sesaji ke hamil tamu tahun bah pernah marah hamilnya alana buah mahamine kabungku sedur hamil napa pangson na mahami kaya nami jangan bukabahin mahamut hami buru munaw walaupun te susaji anon na tapatami saat tinggalin tupak nami tu hamu raja nami bahasa las marohamuna ya benar itu marohamuna ketemu titi masih topa gulang-gulang tahun na tu soni dan pahami pasagon nami tu hamu raja nami segulang mati natung mati tu hata kan hami semua tenuru sehat pisau saya buta pe haroro nami ulang raja nami dari nai mamudi sejadi akan not sampai nami ulas marwani ulang itu ulang gabi orang baru gabi jadi mungkin mana dari topak ulang-ulang para huna sejadi apa yang akan baik nami ulang maaf pinasu mati itu mendapat terjadi dengan nabi kan magutan na isay-isay Solo
Dang na Allah ni bagat ni pampenan nami marang na bagat ni palilung ni paromay monon umpen na roha mo. Sompa muna di marhula-hula. Ay patok do marminar-minar bohinak keburuk kok kape. Ay nang bonga do habi kasi batuana. Ay nang pulasang sinabi sa na roha. Jadi mulai ate mani Tuhan. Sama barita nila perang do barita ni kang burut tu tersar do roni dia. Dapat ang ngolu, dapat ang mulna tiyo. Asim marohan ni Tuhan. Gabi na niyo dari tanganmu, sinur ng papahanammu. Diliok kamu las ni rohamu. Rohamu soon na mangurupi kami. Soon na panayang tangan namin hula-hula mo noon. Iba di persorma tuan ni si matuan ni anak muna. Kami petutu among boru na basado at tamu boru. Tamado madok moliate Tuhan muna. Soon hatay na matuan matong dohoran namin. Asa hormon siap balo marjapalan dito ko ng dirubian. Horas mahami hula-hula muna na matyalo. Martangyang rohami to matta di basa. Asalam ditabay di hamuna. Paso-pasuna sikap ni amang buru namin ng mga layan. So ni mga buru pita-pita namin matta na martua di bata. Sa jupang manililuran ni rohamuna dapo sinakapan ni rohamuna terlumobi sa luhuna akap pinagparamuna. Na may wakas sa rumatua. Na sa rumatua maulibulong na botang gulong-gulong rodi kupar. Hami petutu. Soan hatani nama Tuhan amat do. Asa penati kota kujur by pasur paridian. Tu dia mau mengalah kesaluhun nama buru nami. Memasuk mamita mata di bata. Mijur rumah dia mau kapar saulian. Jadi amang buru ada nada doh Hawi betutu di dasar rohana kaulah hulamu. Roma pasahaton songon harbu birsi permaton di. Alaya amang buru nak buru. Tang boy hamuris irumatot di hami matang yang merstangyangan mahita awang boru na boru. Songoni nang ulus rabu, ulus na tanggo. Na mangulus ibadah mudah hami ang boru ko mangulus ton di mo martangyang mahamang boru. Asalam ditabali hamu pasu-pasuna. Dang mangarumatot di si batu ni boru namion. Ban majamang musik na nahopartusi. Sahat na solo sahat nilugaw ko tobin na ni Jibata. Nunga ko pa saat tami, ruhod din ang marhula-uro, tong mahita, mga luwalo, tuamata na martua di bata. Basa mapartik ko ng muro, ng silo ng muta. Sa wakdo, songon ruhod ni hawatahon ng marhula-uro. Bano mang, songon hata ni dongan na mardok. Anong dongan ko marga si Tiyo, mga naburo makpahan. Paano masik Tiyo, padung matuha sa hata. Hamu
ay dia manor, era sok kubere. Sabar mah, coba sabar. At belakang kubere, tapet kete. Oh, baik. Kubere nasa mulai na baga sulit. Apalagi sokot di hoa manor. Hoa pa siyak kanan. Di horo sulit. Bolo songon ay pasojo ma autijo. Ano jo makakai. Bolo songon pengantin baga sa julu. Bolo songonon songon udaw. Inarwa nabi o baga madipuli. Ala hopo siyak kanan panjuan nabi. Dengan sudah akka aha kay itota. Nagsongoni akka rita. Aw pe siyak kanat do. Diba daw songoni. Dengan dia nahura. Dengan sudah apalagi tu orang muda. Orang sahalak mana yang bintik sudah. Non akan dili kau do akka itu ni kau. Orang dulu sinok doan nami. Ala adong ison. Ando pite. Ando do. Senior kita tugas naga. Tunggu dia benar di negara. Songon siatus dirhata. Balas marwani negara mencakoni. Alana dalam pribadi makanan. Belum mana dus dirhata na mereng negara. Nanti negara. Jadi songon lima. Sian hari komisi sinaga. Ba tujuan apa santai ma tuliak. Son jong dong sian huriata laho pasahato son ucapan berduga di parnauni jalan tahan ulong jada museo nung amor bisa na ama natahan ulong isun tuwarang huriata jadi di hamuna keluarga besar seduna perlu di undang-undang mau terus sama dia benar palu pahion ni sian huriato ada sosial ini negara sosial ini kita bersekas baru hamu nama jalui itu pasal satu harta lain pakai murah kepartu untuk nak asal honama tikun mana tu bapa holong les merua tomotik sesuria be sosial huriatai Tuhan tadi bagaimana nama boy pas pasuna pakai umlah. Jadi sama lima atas yang Masa kuliah may di upang masigalit. Baik may bina isero realita. So pasat kami so negara dasar celeste jumlah ma jahal ulo dalam perjalanan ni bujuk kami Gabi. jadi seorang ma amal Gabi. nasa estet kita berjumlah ma 112 alai na masuk memdipak kutiban 110 saja hayal 50
berjumlah 4.470.000 di mau waktu di 70.000 tinggal 4.400.000. Jadi siapa anggaran tata tepung san STL songon gat diberi 500 itu 150 gula kopi 200. Jadi alhamdulillah membela jauh lakum bornilok kopi di horima 150 tinggal 500. Ditambah menekan yang 4.400.000 jumlah mampu sudah 5.100.000. Jadi soalnya mana bumi dipatuhai pabuhami hami pengurus STN tupe soalon amang diamuna peparan yang burung dohorong mah soalnya nilai 2 titingan kepa kolang mah pengaruhnya otik susah dia tupak tekeles doa anggaran dasar mataban STN selamat dari pertama namang boi pasulah Hemma tutu yang keluarga au bison boi dohorong sen ale jala ingat jauh di pesan ni jauh orang do pesan na jauh sari lagu mola mati au sogut ikon dana modo lagu ina tuau judulnya nungalo ja au Tuhan ima dipanggil dana jadi di hau permusik nami sampai kamu jo lagu ni itu Tani kami siang pemerintah sempat atas nama Dusun Pitu Desa Pasarawa, Kecamatan Gibang turut berduka cita dan merasa kehilangan sada ama siap tonga-tongani tahun 5 abang liba di son. Di sialani nasaliringon natuatun naturut terlumubi ma diaturan nyaka pemerintahan. Pesan nami panggilan nami ku hamu sudah pinoparna ikuti hamu ma jejak ni natuatun. Songoni masa ni hata siang kami pemerintah sempat turut berduka cita di ulau sadarwan Butima Mulyade. Yak kana marsahuta tarida do papai namona paringot tu persormadoni damangon molorido na tua na jodo tarida do ibu sia suharana inna tarida do papai na namang tuon ujudi ngoluna soina ma toroknya akana mangalehon hata pasu-pasu atas igor tu pinoperni damangon Didos ni rohamu nangan dia kena marsahuta. Odo abena didok na tinapul dorung botar kotana. Sisa da anak do sisa da boru tumpe pa asing-asing akamargana. Ido abe aiko dengan laut dos ni roha seben nasal. Molo di dos ni roha na dihuton soina mabaga na marsiurupan dia ka ulaw las ni roha dohot ulaw dok ni roha. Kami bersiap pinopar di damangon amangin ang sonsori na po sa bulong dang terbalos sami songon pesan ni amangon naking damangon taingok mon tuamata naking nungalo jen na amat taon butuhani jehihi tabe unang loja tulungan na marsahuta jen tersonido pangiduan di damangon isi unang marna loja hita moladok ulaw nyak kadong asahuta mangurubi rita mahita disi ay tarida do parbuedi na niulan di dalam mangon ujung di ngoluna tuhita akapinokparna na tidak dikonna jadi om kamang raja inang sori pada suang songoni na posumulung molo tung songon dia be bilas ni rohanami
manda botok kamu na amat karaja ngata soribada adong hata ni nama tua nama dok titip nati nova hulung las di rumah tu sono pena wenu kumatu pahami somo madok mau lihat do tuh mamang raja nami tang nama noba madok mau lihat do somo halalas di rohanami diretta di rohamune martang yang mamang raja yang soribada asalam ditambai di bata dihita nomor sahuta akka pasu-pasuna adalah horo mahami lao pasahatun songon las nirohanami dihami akan nomor dua sahuta bamma jomang lahum bartusu silang lamuru-buru silang lamai turun dadana dan marumudurut saluhukna do parlas miro Dr. Moliati mari Tuhan kak saya sahak mai tan dumobi di dunia memang borwon to ketikinan yang roh dumobi di hamuak kamu pahanna songon hata di tua-tua nama dok petitak pagali itu madak postadua hari dulu gawe ayo nggak takas suwe kami hamu marsi bau dulu lasya kami tulang do hula raja utabara tok matok kami membuat tok kamu na di bagasat tangyang nami asang kia dapat dihamuna soman hatan na tua-tua pinati ko kuzur di tau binitabian dunia pihamu malalak ka tok marabutan parsaudian lima tujuh terlumuri ma iho itu nakuru au pasrahku bangunaka ya nakon nabe mulu na julu dua do bisi pikiran muna bapak sama mama alai mulai sikio satukan pikiran untuk mama ade anggo bapak nak pikiran tabe ngasa HP itu tangan di 2 tahun itu bukan urusan kita lagi sekarang yang hidup bagaimana kita ke depan jadi bos doraku akka pangarato paling tidak melalui telepon hubungi mama apa kabar asa tambah semangat nantiolo ala dong tuh bisa naik beri durang marna tua saya gaya tipi aja memang ada juga terkadang kepingin siapa lah ya kayaknya mau telepon mama siapa mau telepon deh aja mumpung masih ada posroku yang keberek kode yang kelekku di bulan ini soalnya mari hoi kode pardugo tak betul sehatna anggo dengan sama gudang mom nasa biar dituanta kau nama pikiranmu nanti pertanyaan mahami akan hulam tenang kehidupan di debata dapat dia musuhan hataninya tua-tua ada haduka tugu-tugu lubuk ada hati tugu-tugu di hormon pepeng sorma tua mau naporuku dina pairing pahopu satu nomor ini satu nomor bawah terus dihita saluhun na dapat masukan hatanina tua-tua nama dok asa ini setiap berdua palinggo manusia woro di batama si tua oras mahita saluhun na di paroro kasasa masuk dosa kebotian 300 tahun di rodang di bulan bunga saat ulaun adat sormatua dia mangbornamion saat may taliming mangulu saat panggabi adalah horas-horas tentang madulungan itu jadi soalnya manang dihamuna terlumubi peparan ni abang dorong dia kahata naudina dinggan hata pasuan
tarlumo bi pangurupion ni akan wasahuta ale-ale saluhut nama tehe nama holong ni rohani kita hamo leti hok kamu mai jakok kamu mai diakka hata pasuan nang pasat tami dorong nami masorong hata mina tua-tua nama tok asal nang 10 pitu maju madio 10 hari hata naurina dengan hata pasuan nang pinasa nami saluhuna orang ni huda aku hamu mai tong hot martonga di jauh asa turtu main naduhur jojo na rote hata naurina dengan hata pasuan nang pinasa nani tuhamu na saluhuna sayunang may muba sayunang may mose ope binasa matuhamu aku hamu naurina dengan saluhun na tulang nami opung nami ina mga pumahami saluhun na kapahopung uberemu linggan di basa muna na mamudai hari saluhun na pinokpan nino tutuog ang giyak matong song hata po daw munay malas ni roha hari saluhun na magulog garubudu na tidak dikun damamon ang giyak ma ditulan na Diyos at tarbul na suday na nulang tangan na marhite-hite na yung pungod ko tulang mongolong piakaw daw ulaw na lang naniyo boy hawak katulang nano po namin ilang sangak mayroon na songon niya nilok ni katulangin nilok po at ayun na dua-dua tutuloy na duhul na lo at apas suhat ako na nakasakulat kami kayo muna unang bimuba unang binose masih ko di mahami sa puro putima opo sa tayo matulaw namin kesana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesana. Sebuah nomor 334 ayat 1 dohor ayat 7. God
Tuhan Sang Porsial Namar Pungudo Hita Sadarion di Bagas Coroon Paborhaton Amanta Nata Haulongyo Tinganan Parsatok Kinani di Bagasan Habot Iroha Do Hita Saludukna Lumobi Ma keluarga dosis sorok na tinadik ko di dongan taon alani iman tangyan mahita tutuhatta asa tuhatta na mga pudi sudisi sorok do akapinokpat na sida asa marbuko na sida jala marbegin iroha manahon si taon na songok na sida dookot tuhurianta di Bagasan Tikyo alay tahe dada holang nalawa marhabot iroha hitan wain huhub do hita mardok maulihat itu di bata siaga sarhut pakubasyon ni dongan tanang jumolo motingon saliling muluna nunga di batudon ibanay manghiti-hiti akka ulaw na di pertibyon dohon di huria di Tuhani tagan marhobas somon situa di huria taon taimon mahata di Tuhan tanah mardok songonima ulo coronton abit nasaksak tunamonangi nasotupa bese sauku warna sen buku hamoluani hati dak kunok kuma warna di jolu di damang nang akka surusuruan atong songotat dan di holong di rohata tu sudi keluarga doho tang yang tatu di bata maret di mahita UPD nomor 357 ayat sada doho ayat 2. Laus tak surat doi di acara tai di alamat Parjolo di alamat bagian sepuluh depan. Boi taida jalan boi tacara 2 Timotius 4 ayat 7. Soalnya manidom nunga upasidu paraloan dari gani nunga upau cun parlo cukaki ramot tubain hapor selni sehari-hari nunga upasidu paraloan dari gani nunga upau cun parlo cukaki ramot tubain hapor selni ido yang sangat kamu kadongan lain namolongan terlalu mobil aku keluarga sada kebanggaan do dihita sada lasiroha do dihita molo marujumulu da tutuata jalabui sikop saluna di bahen jala tutakas do nakita payutikun sumodia do pardiulaan ni na tutuatao pakubasyon na dito matongan ng huriat taon song na dito niya pastel Paulusido to si Timoteus di paucung no paglucukan na jalaramon do di bahay kaporsyon na di udun niya yaton dito mapuse sahat ula tohonan mi maret kita nomor 275 ayat 1.
Itu untuk mabatang kemarin di Malita. Di pintu gereja di Bandung Sudiaka Naposoma saat itu dia. Mari kita tolong 25. Sonang mamodom tedema. Sonang mamodom ona martuai namaradia sianulaoni nani ulamu Ale si tua Peter Nadiak, siatano do parbulaan ni dagingmu, mula may gabetano. Alay Tuhan debata na manopaho, doho Tuhan Yesus Kristus na paluho ko siya dosa. Doho todi parbadia na majoho Tuhan uluan na sorasuda. Ima na mga ramoti orbu ni bakem pay maro ari parpudi. Amen. Martua doa kanamate marhite-hite Tuhani olat nyon olo ninna todi. Asa maradian na sida siya nakaulaon na ay na mangihuto na sida do akka na niula na sida. Amen. Marede mahita bukwede nomor 300. Muse pamatako siya talo
Saya didongani asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani de bata amata. Dohot parsauran ni tod di parbadia ima hamuna saluhuna. Amin. Partikianon pasata mima tu kamu keluarga itu kan kamu nan yang mabayan tano songon persirangan na perpudi alai hut ma di bagasan pakirimon tu di bata. Nanggung malu sangat kalau nang rope hali sungi lau makaro mosoluki molo Tuhan marhata sao madok hatana ikosau sai sao dohi sai sao dohi sai santoi dang bema biara urisi mangaluga gosoluki ai Tuhan kunongaki ai tunggodang temusuki lau makaro posoruki sai daudoi sian lau